Imes PAODAM mieng tabiribasingbu nomaitham kajalna khurumjari. Ahanbada maruoiba pau pijari. Relief camp ta lairiba voters singi akhanaba polling station marifutara mari hangdokle haina chief electoral officer Pradeep Kumar Jha na phongdokre. May ahumdagi satharakliba lan asil loidri fauba Manipurda mikhal pangthokpiganu haibagi silent bite rally chatkre. Forest Fire Prevention and Control under Forest Fire Prevention and Management Scheme gi matangda awareness program pangthokre. Loinana tara mari suba Lotak Trophy ngasi loisinkhre. Gi oina tangkak ani thokna pangthokadawriba Lok Sabha election ga mari leinana chief electoral officer gi maikaidagi Manipur gi district singda hangniba lip camp ta voters singi akhanaba polling station marifutara mari hangdokle haina chief electoral officer Manipur gi Pradeep Kumar Jha na phongdokre. Wafam singase lamkhalda laiba office ta pangthokhiba electoral participation gi signature haudokhiba aduga mari leinana electoral participation gi signature campaign adugi paujal puba gari su CEO Pradeep Kumar Thakiba Tharom aduga mari leinana phongdokhibani. Pradeep Kumar Jha na hai miyam ki lengakpa democracy electoral process asi tangai fade yagi citizen khudimak na pangthokadawriba mikhal asida masa masa gi voting right mapung fana sijinaba pau media gi kuthangda leptana campaign chathari loidena lakliba energy amadi kuntarukta outer parliamentary constituency gi oina tangkak ani thokna pangthokadawriba Lok Sabha election asi election commission of India na guidelines ki matung inna sem sawa pumna makdore haiki election asi bu niyam chumna pangthokna ba hotna bada ECI gi maikaidagi tangai fadaba thawrang tawdaba khudingmak khumang sauksen pa thokadawriba mikhal asida mirep oriba singna election model code of conduct ki matangda paumi singna hangba wahangda CEO Pradeep Kumar Jha na hai sakhi sabanga loinana thangalakpa wakat khudingmak da ECI gi maikaidagi lokhapam thokpa action khudingmak nakhoi kani phongdokhi. We manage exclusively by our women staff. That's a very good initiative. You are all aware that Manipur is one of those states where the number of female voters also is more than the number of male voters. So that is a very concrete positive step in the direction of women empowerment and involvement in the democratic process in a very encouraging way. So thank you very much. The signed copies of the press release have been shared with you, and now we are open to questions. Sir, two questions. Kaksang district ki therapy sak natekong area da khuchukulai kaya lotuna thamle haibagi akaknaba pau ama fangbadagi ngasi ayu pung 6 taba matamda CDO unit Kaksang amasung Hianglang police station gi team amadi CDO nupi gi team yauna additional SP ops Kaksang gi mieng makada superintendent of police Thoksom Bikramjit MPS gi asupa mieng makada thiba humbagi thabak sathabada SMG carbine ani BR number A6477 amasung 1522189L gi ahangba sing amasung 36 MNK 1A hand grenade mari ga phangba ngamkhre potlam sing adu makha taba ain gi oiba thabok lakhotnaba OC Hianglang PS ta khusinakre hairi Kuki militants sing na maitai furuk muthatnaba hauki chahi gi me ahumdagi satharakliba lan asi loidriba fawba Manipurda mikhal pangthokpiganu la loiraga pangthokpiu haiduna ngasi langsai thaunagi masing yamlaba thomi singna wa ngangdaba bite rally ama Thawal amasung Kaksang district ta chatkre ngasi ayu pung 10 makhai tabadagi Thawal district ki Thawal haukhadagi haukiba silent bite rally aduna to outer Manipur ST parliamentary constituency Chingba district ani asigi assembly constituency tariya thungna chalaba matung wangu sugunuda lamthungpham oiki
ꯕꯥꯏꯛ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯂꯪꯁꯥꯏ ꯊꯧꯅꯥꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯖꯤꯞꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯕꯥꯏꯛ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯈꯜꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯥꯏꯔꯛꯇꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ 19 ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯥꯏꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯂꯪꯁꯥꯏ ꯊꯧꯅꯥꯅ ꯐꯥꯎꯖꯩ꯫ ꯂꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯂꯪꯁꯥꯏ ꯊꯧꯅꯥꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ꯫ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ꯫ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯜ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯪꯁꯥꯏ ꯊꯧꯅꯥꯅ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ 1,00,000ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯅꯥꯍꯨꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯖꯤꯞꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯁꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ꯫ ꯊꯥ 11 ꯁꯨꯔꯕ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯧꯒꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ, ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗꯨ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯂꯪꯁꯥꯏ ꯊꯧꯅꯥꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤ 13ꯇꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯤꯠ ꯑꯁꯤ STꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ST 13 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ, ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯕꯗꯃꯛ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯂꯪꯁꯥꯏ ꯊꯧꯅꯥꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯈꯪꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्मी सेंट्रल फोर्सेस सेंट्रल आर्म फोर्सेस लाख अमगी मथक्ते हेन लेग्रबनी असिगुंबा मयामसी की मतेंग लौरगा इलेक्शन सी नंफुदा तौगे हाइबसी प्रजा सिंगु सिंगनबनी हाइना लंसाई थौनाना लौजै अदुना यारिबा मकै प्रजा मैना अखोई मिकुप नाहुम सिंगना अखोई वखन मुन्ना खंथरबा मतुंगदा इलेक्शन की मतांगदा खन्नबियु नैनबियु अदुगा इलेक्शन सी यारिबा मकै पांथोक्तनबा अखोई प्रजा सिंगना होनमिनसी ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 6 ꯑꯃꯗꯤ 7ꯇ ꯒꯋꯥꯒꯤ ꯕꯥꯁꯀꯣꯗ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯕ 13 ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯀꯞ 2024 ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯟꯁ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯐꯤꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ 2024ꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯒꯗꯕ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ AMBBAꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯤ KG 55ꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ, KG 60ꯒꯤꯗ P ꯅꯟꯗꯖꯤꯠ, KG 65ꯗ ꯈꯟꯔꯤꯟ ꯁꯥꯏꯖꯥ, KG 65ꯗꯅ Y ꯀꯤꯔꯟ, KG 40ꯗ K ꯑꯥꯔꯅꯣꯜꯗ, KG 45ꯗ NG ꯁꯨꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ K ꯑꯅꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯆꯅ Y ꯅꯤꯜꯕꯤꯅꯤ꯫ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯅꯕ AMBBAꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯏꯐ ꯃꯪꯒꯜ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ MP इलेक्शन असी डिसेबल ओइरबसिंगी ओइना अखन्नबा थौरांग पाइखꯠꯀꯅꯤ हाइना थाजबा पीबा पार्टी अदुदा स्टेट प्लेटफॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी पीपल ऑर्गेनाइजेशन मणिपुरना अमता ओइना सवगटलगनी हाइना ऑर्गेनाइजेशन असीगी चीफ एडवाइजर डॉक्टर साफम जसवंतना फोंदोखरे। वफम असिंग असी डिसेबिलिटी सिंगी ओइना पाइखत हनिंगबा थबक थौरांगी मतांगदा मणिपुर प्रेस क्लबता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा वफम असी फोंदोक अदुना जसवंतना हाइ इंडियागी ओइना येंगबदा डिसेबल ओइरिबा मियोय क्रोर अमरोम लैबगी मनुंगदा मणिपुरगी ओइना डिसेबल ओइरबा मियोय लिसिंग 13 रोम लै। हारिबा डिसेबल ओइरबा मियोयसिंग असी वोटिंग राइट लैदुना वोट थाददुना मसागी हक लैजबा मियोयसिंगनी अदुमपु मसागी फंफम थोकपा तंगाई फदबसिंग मपुंग फाना फंगदना लैरी। मसिगी दमक लैरिबा तंगाई फदबसिंग हापिनबा ngarang पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मियोयसिंगदा मेमोरेंडम पिसिनख्रे। मेमोरेंडम अदुदा मरु ओइना डिसेबल ओइरबा सिंगी ओइना इंश्योरेंस स्कीम अमा सेमदुना अना लायेंग लाकपा मतमदा खुदोंग चाननबा होटनबा फाइनेंशियली ओइबा लमदा डिसेबल सिंगी 2% पीरिबसी 5% दा ओंथोकपीबा अमदी थागी ओइना लुपा 300 पीरिबसी इंडियागी ओइना पुन्ना येंगदुना लुपा 500 दा हेंगत हनबना चिंगबा यावरी हारी। असिगुंबा डिसेबल सिंगी लैरिबा खुदोंग चादबा कया असी उबिदुना डिसेबल सिंगना तालिबा डिमांड सिंग असी पीगनी हाइबा थाजबा पीबा पार्टी अदुदा डिसेबल
ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯗꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯥꯇꯦ ꯍꯥꯇꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀꯦꯞ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯦꯊꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯦꯊꯦꯇꯔ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯎꯕꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ꯫ ST status for Mitai, the only way forward haiba miyamgi kholau laubagi khongjang asisu pangantabi da changsinkre. Khongjang adu pangantabi Social Development and Sporting Club SDSC, South Eastern Manipur Development Organization SEMDO, Mairapabi pangantabi amadi Wal Mitai Council WMC Manipur Unit na punas sinkibani. SDSC SEMDO Mairapabi pangantabi amasung WMC Manipur State Unit ki luchingbasing amadi members singa loina na changsinkiba khongjang aduda delaying ST is denying ST. All MLAs say yes for ST. CM Biren delaying Mitai ST only for his share. CM Biren can't compromise our future for his personal interest. Send the 2 reports for Mitai ST before MP election 2026 ki delimitation dagi kanaba pambaidi ST khaktani. NRC border fencing ILP na Mitai kanbangam loi haibana chingba kholau sing lauki. Lok Sabha election asida miyamna nungsibiduna mai paklabadi ahanba thaba oina ngasi state asida thokliba tha 13 suraba irang asi athuba matamda waroisin puraktuna matam amagi Manipur gi apumbagi saktam adu miyamda khusinnagani haina Outer Manipur Parliamentary Constituency da Independent Media oriba Dr. Alistan Aboimaina phongdokre wafam asi Imphal East District ki khabam mataida leiba Giving Tree gi campus ta pangthopa candidate asigi flag hosting gi tharamda haikibani tharam adu da social worker MD Latif Jaliarong Baudi President Popoklong Kamayao na tongan-tongan district singdagi lakpa furup kayagi miyoy singa saru yaki. Tarom aduda Dr. Ellison Aboymay na hay ngasi mahak na election tholok liba asi isagi khudongchaba khara fangnaba tholakpa natte ngasi Manipur na chakhwat lamjalgi lamda maning halakliba amadi furup masagi marakta khaibum tanaba kaya asibu sandokningbadagi tholakpani maram asina karigumba election mai paklabadi Manipur bu tangdu leitaba purakpagi mathakta lamdam asigi education sector agriculture horticulture sports yauna hiram kayada ahenba mieng changani maram asina awanba Manipur amagi damak miyamna mahapu support tobiu haiki tharom aduda saru yakiba Jaliarong Baudigi president Popoklong Kamaina Dr. Elishon asi Jaliarong furup na mapung phana sawalakani Loyana miyamna so Congress amadi NPF ki candidates sing da vote piba haiba asi Manipur thugaina ba hotnabada sagatpani haibasi kaubiganu haiki nungsibi mari adu gap to samhanba singdam amatani habi kholau duna mamang tharaga chatpa Muslim community ki damaktasu corona dagi hauraga ikui dana Ramzan 30 days 275 masjid tai mateng pangbi thi Mitai community dasu, Naga dasu, amada minority damakta electory hajaningi adana noi mayam nung sibiu, noi ge support, noi ge prayers, noi ge advices mayam gi nung siba aduna ai joy oigini hena thajai Bot mayana sulaklaba matamda minister MLA singi manakta group chatliba asi karamba ground da chatlibano ichaisu kayana lojing loya ngaklingai ima singi mitagi takhiba pigi wahan thok lehensi haina salai apunba nupi lamjin loop sanulagi president yumnam ibe thoina phongdorokli ngase Manipur press club ta pangthokhiba pawgi mifam amada wafam asi phongdok aduna ibe thoina hai Manipur da thokliba irang asi tha 13 henjilakle asigumba tangdu leitana leiba ngamjungai cherak asida election pangthokani haiduna langnari masida tha 13 rom waduna lakliba asi kauthotuna election da lupsin ba haibasi tasingna laibak thibani Manipur da lan tawri haiba asi kaubiganu hairaduna irang manungda macha masu singidamak mama oibi kayana wakiba mittagi pi takiba adugi wahan thok lehenba mathau tai haiki dai da bai cha punamaki hengaga akhoi nupi miyamna nari to chiki che akhoi che wakan da minara chi harana Isa atong washing she mang tupigan
lamdam sigi chahi khapati ba ma chani jo de ba bibari khudi banga yang kamai pa iram tan tan da ya de ya dina plan jo ki be cha chi na do akwai na man na maga lang thang bi cha chi na do ko hi gan Nakal amarom da mifam aduda saruk yakibi Sanulagi General Secretary akoi jam santina phongdorakpada Manipurda thakaya waraklaba asi nathaibagum ima iben oibi kayana angam athau singi manakta chatpa tawriba asi karamba ground da tawriba no haiba thidokpa chumgani asigumba thawang asina thakaya warakpa kaya adu nathaiduna election na hena maru oina lawre haibada amen bathokloi democracy satpa lebak ama oina masagi right ki matung inna election yawba yawdaba haibasi masagi apambani aduma pu Manipur gi hauze oriba phibam asi yengduna Manipur da lairiba pumna makna Manipur bu nushibirabadi vote asi yawbiganu haiba appeal tawraduna vote tawfam thokte haibasi miyam sinba thungna khanganse vote asi yaningde haiba taknaba mafam singda black ribbon thetpa banner da boycott haiba wahai sijinabana chingba tawsi haiba wafam phongdokhi Makola sangli mayam si mati MLA singda laingak singda warosin voting da election pangthu election uding election to bu yaro haiba singba haiba salibra o nataga khoi naka gen salibra haiba se masukuna fuya se ni thamjeni policy akoi idi akoi thaliro khum khare se akoi social media da su akoi nasu mayam se imani pi mayam singhalaga praja mayam singhalaga khola umalom na ba se akoi jaga tai haiba sima haye Nomagi Oibai awareness program on forest fire prevention and control under Forest Fire Prevention and Management Scheme FFPMS for the year 2023-24 Impal East District ke Sawongbong Range ke manung chanba Kharasan Community Hall da ngasi pangthokre tharamdu da DFO Ganesh Nagaranjan IFS Joint Forest Management Committee JFMC ke President S Joy Kumar Khulgi Ahal N Bismo Kharasan Maira Paibi Secretary S Ranita Sawongbong Range gi RFO K Raguna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Amati Wangang Loising Oina Saruk Yaki DFO Ganesh na phongdokhibada umang yanthatpadi yade adubu umangdagi phangba pothok sing kharadi livelihood ki damak sijinaba yagani injastingi livelihood sinaba aduga umangdadi soktanaba aduga umangsu yokhatpa yanaba khoiloiba chengum thaba ecotourism sangatuna income laknaba hotnaba Gaje FMC ki kuthangda pakhatpa yaba thabak singsu pakhat minasi umang kan ba haibasi forest department khaktana ngamloi miyam ge mateng changi haiki tharamdu da akhang ahi singna forest fire thoktana ba chuksin gadaba amadi forest fire tholakpa matamda miyam na lawgadaba thodang singi matangda wa ngangdu na miyam punna khangminaki force the message of we should ask them to do from their part, ask them to do their part from their own responsibility. They should feel responsible to the forest conservation, and then it has to come from them. If it comes from them, that is how the forest can be conserved. We cannot force anything to the public, and public cooperation should be it's a mutual thing. Foresters should go along and work along with the public, and then try to see to that the forest is conserved. So this Premdara Charitable Trust Education Health School and Social gi lamda thabak tawriba trust asina leptana satharakpa mateng pangbagi thabak ki manung channa ngasi Hero Assembly constituency gi manung channa leiba ahal oirebi miyoi kunmanga da yumgi dakar oiba potlam sing Hero Part 2 bazar da leiba office ta enthokre program adu gi saru ama oina trust asigi haudokna ba concept PB Rambi lekhidrabi khundrakpam ongbi nungsi debi gi photo da leikatuna haudoki samas asigi tangdu leita draba phibam asidagi amuk santi hanjilakna ba amadi wakal pukning pothana ba oina holy program ama su sinki makha satharakpa program ge saru oina class 7 amadi mathaki nupa macha amadi nupi macha singi nimitarani gi oiba thang tagi basic class ama chahi asigi kalen suti matam da su sinna thawang tawri loina nupi singe senthok lambi da mateng pangna ba pandam da office asida nupi singi oiba free tailoring class ama su sinna ba sema saba lori haina prem daragi managing trustee na phongdorki haukiba mars kumat Kuntrama thoigi ayukta nong amasung len yawa akama nong len nungsit na maram oiraga masage lenariba yum humdokhibadagi hauji awaba nangliba Thawal district ki khongjom sangai khongda leiba thaudam netrajis singi imung manungda ngasi Wangjing municipal council gi ward number 4 gi hana councilor oiramba Wangjing kaithel dagi social worker thoksom Amitabh na thaudam netrajis gi mayumda hathengna satuna yumthau kupnaba junga ban ama mateng pangkhre aikoi awaba taraba matamda amana amagi mateng
ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯅꯦꯇ꯭ꯔꯖꯤꯠꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯑꯃꯤꯇꯥꯕꯅ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯅꯦꯇ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯔꯒ ꯆꯥꯖꯕ ꯏꯃꯨꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯧꯔꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯪꯈꯣꯜꯗ ꯁꯩꯗꯥꯡꯂꯒ ꯃꯆꯥ 3ꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯧ ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯆꯍꯤ 9ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯒ ꯅꯝꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯁꯩꯗꯥꯡꯂꯒ ꯌꯨꯝ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯃꯥꯔꯆ 38ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯨꯝꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯟড ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯠꯕꯨꯡ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯥꯔꯤ ꯌꯥꯟꯕꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯆꯍꯤ 58 ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯟ ꯌꯥꯏꯃ ꯀꯧꯏ꯫ ꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ 3ꯒ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯅꯥꯕꯗꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯕꯗ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯔꯦꯕꯤꯁ ꯂꯩꯅꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯑꯦꯜ ꯒꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯌꯦꯇꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ, ꯏꯁꯇꯣꯛ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ, ꯆꯤꯡꯐꯨ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯗꯤꯁꯄꯦꯟꯁꯔꯤ, ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯔꯦꯕꯤꯁ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯏꯁꯣꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯀꯦ.ꯑꯦꯁ. ꯙꯅꯟꯖꯣꯏ, ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯠ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯜ. ꯑꯔꯖꯨꯟ, ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯩꯆ. ꯔꯣꯃꯦꯟ, ꯆꯤꯡꯐꯨ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯗꯤꯁꯄꯦꯟꯁꯔꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯁꯇꯣꯛꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ, ꯏꯁꯇꯣꯛ ꯑꯋꯥꯡ, ꯌꯨꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯀ꯭ꯂꯕ, ꯏꯁꯇꯣꯛ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯇꯣꯛ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯃꯐꯝ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯏꯁꯇꯣꯛ ꯈꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯣꯛꯄ ꯍꯨꯏ 112 ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡ 82 ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯦꯟꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ MPG ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯀꯦꯝꯞ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯏꯂꯨꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯀꯦꯌꯔ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ MPGꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯁꯥꯡꯕꯝ ꯂꯨꯋꯥꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯁꯨꯖꯤꯠ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯗꯣꯅꯔ 30ꯅ ꯏ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯨꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ, ꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ 2-3ꯗ ꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ 90ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 38ꯗꯒꯤ ꯏꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯆꯥꯗ 50 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ, ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯆꯥꯗ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄꯅ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯏ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯂꯥꯡꯊꯕꯥꯜ ꯐꯨꯔꯥꯃꯈꯣꯡ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯨꯏꯌꯟ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯁꯤꯟꯇꯝ ꯁꯪꯂꯦꯟ UFO ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯄꯨꯡꯖꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ 3ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯕꯤꯂꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔꯅ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯌꯦꯛꯄ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯤꯡꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ UFO ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ R.K. ꯁꯅꯥ, ꯄꯔꯤꯍꯜ, ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ Y. ꯃꯩꯔꯥꯕ ꯑꯉꯣꯝ, ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ L. ꯂꯣꯌꯨꯝꯕ, ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ L. ꯇꯥꯏꯔꯦꯟ, ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯗ UP Board of Madrasa Education Act 2004ꯕꯨ ꯑꯦꯂꯥꯍꯕꯥꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯥ 13,000ꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 1,13,000ꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ D.Y. ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯆꯥꯗꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯦꯂꯥꯍꯕꯥꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ
gi law aduna principles of secularism bu khongaunabani na masi unconstitutional oi haina haukiba thada declare tawkibani. High Court na makata na madrasa singda tamliba mahairoi sing adu formal education system da tamhanaba state government na thabok lakhot kadabani haina su khangan ki. Supreme Court na haikibada madrasa board ki aims and objectives na secularism da sokhan balaite. High Court na mahairoi sing bu ate school sing da tamhanaba hariba aduna mahairoi lak tara tare ki punsi da khudong chadaba mayok na hangani. Madrasa sing da secular education oina science, mathematics, history amasung language tambibani na Madrasa Act 2004 repeal tawbagi mathau tade haiki. Sanabagi pau Directorate of Youth Affairs and Sports Government of Manipur Amadi NSPC Loktak Park Station Manipur na sponsor tawduna All Moirang Football Association amofana sinduna haukiba March tang taradagi hauduna Moirang Jengay Lampakta Satharakiba First Minister and 14 Loktak Trophy ngasi loisinkhre. Loisinbagi tharamda Manipur lengaki PWD and Yes Minister Govindas Kontauzam Moirang Kendragi MLA Lunana Amofagi President TA Santi Loktak Hydroelectric Project Kisu Head of the Project SS Upendra Hazra Loktak Hydroelectric Project General Senior Manager SS Pandu Gagrai Singh 9AR gi Major Pranab na athoiba mithonglen oina saru yaki. Ngasi sanakhiba final match aduda Sagolba United na YSWA utlaubu amasone da maithiba piduna tournament asigi winner oiki YSWA runner team taki. Makok mathang taraba team da trophy ga lunena lupa lakh ama makhai amadi lupa lakh amamam oina piki. Tournament asigi loishinbada man of the match SUG jersey number 21 Robert higher scorer SUG jersey number 9 Sulananda, best goalkeeper YSWA jersey number 22 Charles Johnny Ram, best player Amofagi jersey number 7 H Bijio, Fair Play FC Rengdai Noni Nataki. Makoida su sel oina lupa listing mari amadi trophy mana oina piduna puning thawaki. All India Football Federation gi makada District Sports Association Bisnupune Sinduna Mini Stadium da Chothariba second itomsa Singh Memorial First Division League 2023-24 gi ngasi sanakiba match ani gi ahamba ground da Angel Club na Loktak Football Club pu Panjol ani amada thoikre. Ngasi gi ani suba ground da na Langlam Gofi Youth Voluntary Organization amadi United Football Club Panjol ani chanaduna draw chatkre. Aroibada maroibe pau amuka na pizari. Hilip Camta Lariba voters singi akhanaba polling station Marifutara Mari hangdokle haina chief electoral officer Pradeep Kumar Jana phongdokre. May ahumdagi satharakliba lan asi loitri fawba Manipurda Mikhal pangthokpiganu haina silent bat rally chatkre. Forest Fire Prevention and Control under Forest Fire Prevention and Management Scheme gi matang da awareness program pangthokre. Loinana taramari suba Loktak Trophy ngasi loisinkhre. Matang asda image padom sanusaba loisinjari mi eng tabiri basingbu amukana khurumjari.